Blip hibaro syakatup Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Kimat bakongsan mentah kesengi kilong. Hun kinas ya result bala penmi dekat tanat kekwat kekia. La aitika bat injek ya jingri ab ying bat kiksau benalat hamairang. Weng ke HDC oba Patrick Imyong na himanong spung bat si the acting sim. Bat yai kejat Samla Krishna na yaka keling ki Jylla kari India la arsnem kethi. Bat mintangin pa si Khubor bakam benya. Katanat kakwat kekia kala penmi ya ki result ba kala pelong na kebenta shispa anriu pun riu teli ki kamnes ki balat ya keling ki jaka sumar ha ke Jylla ha ke step arpu praterik Nailur. Na kaliang kini kines ki balat ho ikani ki examination ki lepen pau ke jing bam hun ki result bala penmi menta kesngi. Haba crunch ki lap thai Khubor na kaliang kines Samla lur step nongrum ulapen pau ke jing ringo ikru kompanya ya ki exam kamtam ha ke bayadai bat keru kompenmi ya ke result. Da ka boong bahau naitung kila dep bani kendu ik menteri jong ketanat kakwat kekia ha ke jinge don lang ki officer na ketanat jong kakwat kekia ki bala dep ru ban kular ban penmi ya ki result hapo arpunyo kenta Henry kamlong setia kumbala kular kila kenno ru ba ke jing penmi ik result kila long ki bathormor ki kwa ba ki result kinmi terter bat ki roll number ya ki result la penmi ahdin chispa saw kenta kembala kular hapo arpunyo kenta. Kini kinas kila dawa ban penmi da ke result bathamai ha lenishwa ke janmit sngining kong rengkat ki roll number ki kerteng bat ki marks bakiyo. To ka result ka baki penmi ha ka Meghalaya to ka Department of Health and Meghalaya Family Welfare jong ka Meghalaya management step po portal jong ka. Kani ka jing penmi ya ka result ka long ka ba pen snosi yangi nurse jong ka steer. Namarman ha kani ha ka por baki le ya ka contractual exam kipenmi ya ka ni ka you kipenmi ya ka result lengkap baka kerteng baki roll number baki marks baki secure kat ba mentapat jong ka permanent kipenmi ha ka tukar kom ka pendiaw yang i nurses kumba nilai keren ha ka nyo tarik jong banabe nyo bal ha ka apu saw tarik jong banabe nyo baki health minister jong i Dr. Mrs. Ampreen te nilai keren hang tu ha kajing keren jungi ila keren syai ba ka jingmi ka result kan long within 72 hours kat ba ngiyo i banadu mensni Saturday bangile exam kata ka aku wai tarik jung bana bakhandai arhajar pisang yele exam kat ba ka result kami mende menstep kata ru ka result ka bam pensmo bahayangi mungkin nurses jong ka state ta kani ka jing le jong ka government i kumba ka don AA shalende kajing penslam ka jongki ya ka result NAKA 72 hours to 144 hours unta kala janlong but kajing bompen pau ka jongki ya ki roll number baro kitu ki balik attend but ki ba absent kinu ki ba absent ngimtip kinu ki ba attend ngimtip kinu ki ba pass ngimtip kinu ki ba fail ngimtip katnu ka cut off marks ngimtip and plus nanta ki roll number ki bapa hang tu ngintip kinu ki khasi kinu ki garo kinu ki ST kinu ki on reserve category but kani kapen long yang ni ba kinmi shibun ki dak jingkili ha ki jingu jing perkhat jongi kum kinases jong ka state ka ai ka jing temu jong ka sarkar shalendet jong ka ni but ka ai ka jingle ka jongki yo ki don ai nan shalendet kata ka jingkili jongi but balik bekim pen paulut katkum kajing kular ha katu kapor bangile ya keren ki director don por bangile ya keren bat ki Dr. Ampreen ki director ki don te ki napo di DHS ru ki don lut baro angtu te kajing kular jongki kalomba kin penmi lut ya ka kerteng ka marks ba secure but roll number jongki candidates kat ba kajing ipat ka jongi menne kamlong uta ki penmi kat ya ka baki kimon ikum bakat dia kibaki kimon RCN penmi uju roll number but kita ki roll number today Nailur step nongrum nimtip ado mata nimtip kan numur ki bayale ikan ke exam tip center na tuli ki center nimtip ki don kan tuli ki center ada ka post di permanent post kade ka permanent post Because kung the assessment di pag-isura, ano, totally di post wala. She's pa Andrew post South Leaves. The kamot Andrew
Ki officer na District Medical and Health bat ka Subdivisional Animal Husbandry and Veterinary kila rakhi ka sngi rat ding khong ye jing pang rapis da ka ba ai tika bat inject hapalau ka tirot sing Memorial Hall hamairang. La pelong ru ka jing elang hikai bat pensyai ki pat ba halor ka jing sherkai bat jing trim jong ka jing pang rapis ka ba ki briu ki yo na ka jing syadat ha ki ksau ki miau ki knai ki rabbit ki mersiang bat ki wei ki merat ki merek. Kani ka jing ai tika bat inject klem jing siudor ye ki merat ap yeng bat iki ksau benalat surak kelas dang naduk ka arpulai terik haduk kani ka sngi da ka jing temu ban pelong ye ka Meghalaya ka Jylla ka balat na ka jing pang rapis. Free vaccination in World Rabies Day vaksin. Dari program wasang bawa apply tarik ikut vaksin ini. Di lain pun pergi di vaksin dari rabies vaccination kan. Kemudian kalau budaya kalau mau vaksin di lokasi kalau kecil bahan yang pentingnya. Maka untuk ketika rabies kita vaksin masih high mas khasinews. Untuk minta respons kepada di beliau kalau aware dengan Jepang risk Jepang kita di brief respon kerat respon ini kebahagiaan beberapa ada diri ada lima yang kurizi vaccination kita itu kita tidak kayak kamu perlu kena apa kita mau dan mau kita buat deh kita akan kuisi jinjam sosial datang ini bukan sih brief kita buat cepat dari bis antara alai ini tidak perlu Shillong terakhir dia bahkan dengar orang jadi di merong bak dan jong tapi di buat respons Usim ke himanong spung paim Patrick im yong bat kedor bar kila penrem juri Khubor ka KHADC ha ka jing pet jing kmi jong uba PNSim ya ka tanat elaka ki beradekat jubor ya ka ikhtiar sim da ka batung yo ba kentiu sim li kumu acting sim. Haba pensyai shikila pathai Khubor ha ka at patratarik Nailur upaim Patrick im yong loong bakajing le jong ba PNSim EM kadai ka jing yu rot ya ka hok jang ka hima namar uklem wa de ka jing shisha Henry ula shu ngap ya ka jing ujor ki katu kat ni ki bam de gi dekot jong ka dorbar uloong ru bakajing weng yu ku musim kamdon ka daw ka basong nia Henry la suba imat ka don ka aka shalendet upaim Patrick im yong ula dawan ba PNSim baladaw de kraw perkat uriban pendam ne penkut no iwa acting sim uba kentiu borlang sim le hapolai sngi kibab yang bat klem ki daw ka wei lu ba shong nia namar bang ngan chukido hang ne galo ki non complain du ki bomdei ki khat pe stir bar hima lane ki ba kraw batri lane ki kurs im yong hene shuan complain de ki riu madan laban ong hang ni ki balong kum khna masi khna abla complain Henry PNSim simka kabas ngulungo kumno ngin sin shar hima Henry haba thung ka course im yong haba scam kilung do Henry kat the when is imbat complain danore dano khna masi khna ablang basi tam nang nang tai wat de khot ju ko Shillong rum dei Henry simka da kaliang jong yi pedram juri kan ni jing le don bor jong PNSim bal susu nga mention hang ni kabagi nong kiba complain ki daw ki bom song nia ban sukdew hang ni kawai ki complain ki ong baga kam snong mau kun ro kata kam snong mau kun ro basa kut ha jing long sodar bapura Henry pen kenrum kenram daw na active chief u kentiu balang u bamsua hari na kaliam jong ni ya ka snong mau kun ro ngila dap pen bit pen biang ngilayo yo sodar bapura lengba ka jing wan sanran lang jong ki brio ki bana po ke HDC baju su skawai pade
kakam rang ba sinong mausnya ki komplain siapa kaya di si giong kumno di kiri umadan giong baus iem ulapun kenrum kenram ya kam sinong kam tau hapo mausnya hari ganeru kakam nagaliang jongi kahima nila pendap nila yo dorong ba sinong bokura nakai komplain yo giong hapo sinong lain nong rem usiem ulawan pentung jubor dau acting rang ba sinong halai nong rem hari nagaliang kahima kam sembu acting rang ba sinong paling nuran nila panda jing pedisya menong nila tung yo to acting rang ba sinong paling nuran Henry Kim Don Henry Shukenok lakenok klem nong rim bat klem songnia bat kane kam sinong lain nong ram ru haduk menta kadang sa pending hapo district osir kumba kelak pen kenrum kenram kini acting chief ki bang menjua bacu syu lakenok rohang ne pa usiem ula syuan tung rang ba sinong soda sinong jubor hapo sinong jaut bat ngasai hang ne kalong arngut kiwan mi ki sodar ko pa im ki ong to ai sanat soda sinong halen na kaliang jonga ngamla ban ai na makidon arngut ki ong mo katem kalakut uneu sodar simlalum kadorbar Henry nga ai bor yo sodar bat hilek belum kadorbar sinong bar khwat bat to jit yo sodar bat hadin kata ngala betha kumta Henry Kim simlala ban le kata kumta da ka wei ka hukum la betha yo sodar jong ka sinong ba un khot biang da ka wei ka dorbar bat kin sawan lang kirang ba jong ka hima rangkat ki ba kraw ba tri jong ka hima re ha ka ne ka dorbar kala bit kala biang bat la yo sodar ba pura ki keno ba de hapo de sik ki ong kumno baus em usuan tung jubor hari suan tung jubor hari dale kat kum ki kendon sim nyau siliang yano bat nangka lakeno apat ba ka kenrum kenram ka kamput kamsam hapo ka sinong mau sada han rei gane kam ngal kwa man pensai hang ne kalong habadon ka jing yak kini put hapdeng usodar mau sadang bat usodar pendeng umbri ngapha ada ke enquiry ngam sumarai lendat lapha di gelem do obadei na katugaria bat angkat kirang ba jong kahima hani kila pek yo boundary bat hadin di kila dap kmi bnya ba hani ngila pas yo order bat ngila ayo put sam jong kete sinong baro alyang bakin ya bek bakin ya sok hari pause kine ke sinong mo sadang kilek ban apil no siapa ke HDC kan susul kalek gumno kaste no ay kadai order ka bangi lapas mani bat ikot hearing yang hari ngalale hearing rangkat rang ba bat kit khot bat kelung do hari labu sni bat ya kata tarik ngin wan na disungusir bat na kahimakin pa sangut kirang ba nak pendang umbri sangut bat na mau sadang sangut bat lek lang ban ako ke HDC bat knang ban lap gi inshallah kata ke jing ai yo bau dari balak pendek hima kapit ne hani kendit ke besnu pula lap sange no ya kata hadin lap sange ya kata daga ju ke jing tho pendam penbakla tangi ke address hajrong komplain persyak yang su da kata ako HDC bayo news im di menluang no namar balai upun lungru ulang ram yo bau dari nang ta bade poi sakam sinong nung spung ka sinong nung spung hakapo jong kentiu balang simli uneu balabu acting chief mentak khat khalai sni masubu jubo da ka disting usir ulah pen plu malut ya kam sinong kam thau da ka bau ai sinong plumar hadin bal ai sinong plumar lapha hapo district council Henry ke district council kala approve kita sinong without boundary pure boundary Henry kat kum ka act 59 haba ai sinong thamai dewan biang uput usam utau boundary khi ikpai ba nak sinong spung puk kum no le angta ka ke HDC hak dak for ka tha yo acting chief
Bat rengkan asing sil late spot hapo nong spung ban hot kedor ba pelun ka he. Ban enquiry hangta la kata ke jing ai snong jong kuntiu bolang ka dei besi sanem. Henry ka baleng no apa de jalan lais nem duna wat ban penmi je risok klem. Support hearing teman saya saya tang ban pendile. Tikine sinong nong spung bade kidu sim kabu we ru jong no baus im taw labu acting saudar ko sinong nong spung. Labu saudar acting hasan nong spung la kenrum kenram ke sinong kata. Henry hause kakam pa kasa hapot sim se ka subadu pending. NAKA Samla Nagashnong Mysore Karnataka ubalayat kalengari India bat uladap yat bontli ke Jylla kari ulawan poi hanong ba Shillong hadin ba ulalit jingo ikadauki maulenong soara bat kiwi kishnong ban penpriang ya ke jing koridor jong ka yoga haka arpu pratarik uniu Samla ulai kendu iknong thok Khubor Shillong Press Club bat ulai thu ba undang yat sakat kendai tli ke Jylla ha kari hakini ke jingyat lenti ulaong wat lada ulamat bun kijing Henry kalalong kabajak. Haduk mentau layat la ars nem kenti ulaong. Naik from Mysore, Karnataka. So right now walking across India, Nepal, Bhutan to spread the importance of yoga and environmental conservation. Professionally, yoga instructor certified by Government of India, New Delhi. I started this campaign on 16th October 2022 at Mysuru, Karnataka, and till date I successfully completed more than 19 states: Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Telangana, Maharashtra, Chhattisgarh, Odisha, West Bengal, Jharkhand, Bihar, Nepal, Sikkim, Bhutan, Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram, Manipur, Nagaland, Arunachal Pradesh, and right now just Shillong city, then heading towards New Delhi to Kashmir, back to Karnataka. So this is completely walking, sir. Have been traveling since last 2 years, all the way from Karnataka. So along with my Padayatra, daily I'm visiting universities, medical colleges, engineering colleges, school colleges to spread the importance of yoga, in the sense what is yoga, why yoga, what is the true purpose of yoga, then why we need to adapt yoga, and now why yoga getting highly popular across the world right now. And also we planting saplings in the school college premises by the student hands to create awareness about environmental conservation. And so sir, in Meghalaya, so I have covered Jowai, Clariet, Dauki, Chirapunji and everywhere. So 4 days ago I reached here. After reaching here, so then I got an opportunity to meet Honorable Governor sir. Then I successfully meet him. Then after this, so he suggested me to conduct some programs here. Then successfully conducted program at NIT, William Carey University, and St. Edmund College. And even just we are looking forward to conduct more programs here. And already one program is fixed in Central Agriculture University, Umiam. So then after that, just we have to think about then to conduct the programs there. So and so in Meghalaya, so just have to say thank for the Meghalaya government and press people and everyone, because they are taking care of me like their own family members. Meghalaya AIDS Control Society rungkat kajingasnok tilang the State Blood Transfusion Council and Blood Center Nongstoin Civil Hospital but Kamaution Road Sports Association. Ha kajing penyat ka office DMHO West Khasi Hills District ha ka arpu pratarik Nailur kalapulong ya kajing yalang ban ajing hikai. Syapang kajing ais bun ya kesnam naka benta kinong pang kibadon kam kirke ban ya dai kajing jongki. Hakani kasngi laraki ka National Voluntary Blood Donation Fortnight State Level Observation kabalong shibenta ban kanmao ka jingkan jo jongkani kaseng 3 months ngobha sya umau mer arpos nem kenti. Hakani ka jingyalang
Uba Methodius Dakar MLA ke Maushin Road, ulalong ukongsan, ringkat ke Jingedon Lang, Dr. Z. Marak, District Maternal and Child Health Officer DMHO Nongstoin, Dr. Eric H. Wanyang, Specialist Transfusion Medicine Nongstoin Civil Hospital, but uba Archelos Dingan na Maushin Road Sports Association. Hakini ke Jylla la Samla spatli tablet da ukongsan shikinong tre asha da ke jing temu ban pensup yeki haba ki pentelun yala ki kam bagi tre man kasngi. Ukongsan ulan nok senyang da ke ba ais bun yala ke senam kum ke noksa ban weri ki pai ba penum ting ban ais bun yala ke senam da ke benta ban penlat im yeki nong pang ki bedon kam kerki yaka. Ya kini ke Jylla la pelong ha CHC riang do Mountain Road block. Kibuan kita perkat balik sih kita balak ban ais nam kita itang kita sengai ma ban kiksa kita biang ban hakiwei kita perkat ban ais nam jadi kembali doktor Eric meni la batai ngangit bat kila sutu kamsai bat kila ban sapre yang lemi kare Khubor syakiwei ki nong syong shinam ba kum kino ki bulu ki balak ban ai kasnam dan ki balak ban dani kasnam ladang idon kamon ban ai lan ban yaram nila iban era pola dan ni right ko reward ki doktor kita ban check ya kata ka net ke joki kala an ban ya ra bapin aisna nama ba man kasni menta hadin bangalong kum unong mikman man kasni kam jupet kasni banganyo atau kol arla nilai teli kata khasisni ban ong bangi dan kam senang Tipul sin ngayo iki jing ki call ki amang idon kam snam adilor ka so khia ba do kata la pang ga mesim ru ba kumno ngini ram teng idon kam halu prabilor na ingin yo adu prabilor kendit ani kerki idon pun ki prok chunga ki ba aisnam je ko bang doktor Eric meni ko bang idon kam la kumno live nai bangin la biang ban ai biang bangin aisnam biang lani teng sau bnai ngin abat sim ka pu kam kanong ba kanong tak tani ka jukot ki jing khia teng ba kiwan poi ki pun la koli ki porlok ki ang mangilang syudat ai macam tayo ngilang syudat ai aktayo dikimla ban ai ya kasnam te maso la dangi kambun kita ki donors dan dangi kam sotu kambai ni ka bata ba kam dakta han ya ka pat ka khia ka jungi la dangi done ya kasnam kata kan ya rap sibun ya kan ka por ya kan ka juk jungi do mata habdang ki jing panju ki jing khia ba ki jing shitong ba pangaso ba pin sim khia ba ya dei ba kini kam ki donation ya ka blood donation nani Haka semi-final ka First Division Football League Hamairang ka Waklakaw SCC kala kerthiaw ya ka Seven Brothers SW da Arkul lakaway hamadan domaulum pendeng umyong. Haka ka last step ka Seven Brothers kala yo ban penkhi ka jar ningkong Henry tangkat tukat nipor ka Waklakaw kala penpai kala. Kadba haka kala mit ka Waklakaw kala thebyang sa shikol badra ek jingjob da Arkul lakaway haka ni kasngi. Haka final ka Waklakaw kani kun persya e Mission United FC hakini kisngi banwan. Bong. Move. Move right sir. Move.
Bat dah kita ki khubor ngila poi syaka bakut tak haduk pengindah syambiang kublai shibon.